Selamat menonton. Ada gitu-gitu gua. Aduh. Mana puasa. Ojek sepi. Aduh, geus lah hitung-hitung ngabuburit bae, burung. Kayak gituin. Hitung ngabuburit bae atuh. Ngabarcot bae dari ya, mungkin emam jeung kecap tuh di main badag. Moga-moga jol ya muatan. Rod. Kanan tung. Beuh, jauh tung penumpang. Ay kana eueuh nya ojekna. Senyonya jangan seburit sugan aya bae urang. Ari eueuh ojek mah naik-naik getek burung. Ayo. Neng, ojek neng. Ojek. Ojek na garoreng. Dari ya, gagah tidak, nora iya. Bentul. Yes. Eta jelema jore amat. Mos awalnya sok kenal deui. Tuh sina ge asa aing mah. Mad. Ja narik geus menang berkali poe ieu. Maing batur naon dia nanya-nanya. Alah, tadi amat jangan pernah diwincun bentak wae. Dak ja puasa, ulah sok adu aba bae. Daripada aing di dieu mendingan mabur aing. Menang penumpang moal dari kita menang tarik garisuk. Mana ya ojek burik kieu maridis hujan deui. Oh, tadi yang nungguan bae ojek. Udah pakai helm aja. Oke, mau foto. Kauran nih rupain kauran. Baraka ongkos nanti dia kan itu. Murah maka ku beas bisa. Oh, karek ngadeng mah. Tergantung beasna. Beas beureum betul beas. Iya, pare anyar.
ojek ke pasar burit deh be. Mamun besketan bisa te. Wah adek, jangan lumayan yang gemblong orang. Kayaknya tungguan. Alhamdulillah ini senang muatannya. Mana ya ojek ke pasar burit deh be. Ojek. Udah pakai helm ya. Coba turunan kayak turun. Ke mama. Aiku pulang naik motor jeung kakak. Aiku pulang naik motor jeung kakak. Kau boga nomor telepon teh jeung keluaran ti langganan. Coba kan nomor telepon mah nomor sempak kaya. Tek. Kau mau boga dong, nomor cantik. Kak, hello nak. Mudah-mudahan ya yang menang kardus yang sore balik mau ke Prabanen aing. Alhamdulillah aing menang aquarok. Lumayan aing balik. Muga duit. Semata yang ragag deui geus longgar. Kak Ridun tuh kami mau anak. Lain papa tamus minjem babetin bat anak kos kieu yuk. Kak, gitu-gitu gue anak kula tak kak. Berangkat.
Insyaallah ulah pengen kawaran-kawaran ting he. Cang turun. Ya. Ada amang mantuin. Teman-teman jangan lupa like, komen,